Ronaldo or Messi. Messi's better, but I like Ronaldo more. Ir. Girtas meistras. Gali pirštus sulaužys. Įspirt. Are you organizer of the World Cup? We're gonna put it in my house, yes? Aš galvoju, labai įdomios varžybos turėtų būti. Super mama! Jie patys juda, jie... Do you think we win? Oh, so you're taking interview from me, huh? And Lithuania champion. 100%. Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Situacija tokia, kad laukiam Vytauto. Laukiam Vytauto, laukiam čempionato futbolo. Šiemet pagerbti mes tokio įvykio esam pasaulyje. Ir čia Lietuvoje va taip jaučiasi, tvyro tokia įtampa, žmonės vaikšto, jie viduje tik apie tai ir galvoja. Jie nedrįsta patys pasisakyti, tai mes prilysim, ištrauksim tas mintis, apie kurias tu sakėjai. O jeigu neduos, tai mes turim Iron Vytą, kuris, privers duoti. O, jau matau, ateina Vytu. Va ir įvar. O, Vytai. Fulius treniruoti buvo, aš dabar jums parodysiu Iron Spyrį. Šiandien aš manau pasiklausim žmonių, ne? Ar jie žino, kad vyksta pasaulio čempas ir už ką jie serga? Dabar matai, toks oras vėjuota, jie gali tiesiog sirgt mindė. Tai duosim ir paspirt, gal aš galvoju. Pavyzdžiui, galim padaryti gal challenge tokį įspirk Iron Vytui. Atimk kamuolį. Viskas šokoladukas Vytautai. Gerai atrodo, kai dėdė tiesiog vaikams šokoladus dalyvauja. Labai gerai. O, pabandyk dar kartą. Bandyk dar kartą. Labai gerai. Labai gerai. Ateikit pakalbėti. Ateikit, vyrytė. Gal labiau krepšininkai, bet... Where are you from, guys? We're from Liverpool. From Liverpool, like from the club Liverpool, yeah? No, Everton. Not Liverpool, Everton. Oh, Everton. I'm a Liverpool fan. Okay, so I don't need to ask who you're going to support at the FIFA World Cup. Portugal, Ronaldo's last World Cup. You're going to take it home. Oh, I don't need to ask Ronaldo or Messi, yeah? Messi's better, but I like Ronaldo more. So Ronaldo fan club, yeah? Yeah. What do you think about this 48 teams in this tournament? It's better allows countries that are maybe not been so fortunate in the past to have a chance to play, and it's great for all the countries to be able to witness that as well. What are you doing here in Lithuania? Travel. Second day we're staying in Corners, and then we came over today because we go travelling around the world, see all the world. Geležą kilnuojam. Opa, Adam. Jo. O, žiūrėk. Įvartį. Davai. O. Tokia netytom pasakyčiau jaučiama. Yra, atsargiai operatoriaus. O. Jau tuoj. O, geras. Labai gerai, labai gerai. Ir. Aš jau... Girtas meistras. Super, absoliučiai. Aš jau dantis galvojau gausi. Gali pirštus sulaužysi. Aš žinau, man realiai vaikystėje buvo ranką sulaužiau, taip ant vartų stovėjau. Kaip matom, tikrai pasaulio čempionatas atėjo net į Lietuvą. Aš taip galvoju, kad pasaulio čempas atvyko į Lietuvą, bet futbolo įgūdžiai vis dar ne. Aš jau girdžiu, kad turim ir Lenkijos atstovas. Sako, panė, pan? O vat Lenkai ir nežaidžia čempionate, va. Tokia valstybė, Lewandowskis per teliką žiūrės kaip ir lietuviai. Žinai, Lenkai girdėjau dabar pasiruošę yra gintis labiau negu pulti. Daug dieve. Kad nereiktų. Dėdė, gal įspirsit kamuolį į vartus? Pabandykit į vartus. Įspirt. Beveik, Ješčias. Robert Lewandowski. Dar kartą patvirtina, kad polskė nepateko. Bet matai, Vilniuje populiaru klausyk tarp polskų. Žodžiu, paspalėt atkūrinėje. Katedros. Pateko Lietuva? Deja. Ože, Iš pasalų. Dar vieną, dabar kad matytume. Dužėk, palengvinė. Oba! Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. O, čia daugėja interesantų. Gerai,
Do you know what kind of sport festival is going to happen this summer? World Cup You're correct. in the United States, Mexico, and Canada. Who's gonna win? I'll pick Spain, France, Portugal, maybe England as a competitive. Ronaldo or Messi? I'll pick Ronaldo. Are you Aisho speed? Tu davai. Tas jau čia pavaryk. Can I ask you some questions while you dribbling? Where you from, amigo? I'm from Spain. Spain is gonna be second because we're gonna lose a final. Who's gonna win? Who's where? Spain. Spain. Oh, they're gonna Yes. lose. Final, Spain, Portugal. Tell Ronaldo or Messi? Messi. Of course, Messi. Why? Messi for me is the best of the world and the best of the history. Messi, good pass, good goal, good to say the team who to go, but Cristiano only goal. Only goal. Okay, do you know all the teams who's gonna play in the World Cup? Yes. Can we do a quiz? Short Yes, quiz, yes, five yes. five countries. Uzbekistan. Uzbekistan, yes. Norway? Norway, yes. Curacao? Curacao? Yeah. Yes. Are you organizer of the World Cup? No, but Manager? I like the World Cup. Can you play one-on-one with Vytautas? until one goal? Let's do this. We're gonna put it on your house. My house, in my house, yes. In the bed, in front of the bed. So you're gonna play one-on-one with Vytautas, but until death, okay? Aš galvoju, labai įdomios varžybos turėtų būti. No rules. O, Vytautas laimėjo. Okay, the shortest football game in the football history. Mario has won. Spain 1, Lithuania 0. Because next Spain. World Cup Lithuania will win. Lithuania, But- yes. But Spain first we now, have to qualify. And the next is in Spain and Lithuania champion. 100%. Suvėlavom patys, jau čia nėra ką kalti. Oh, yeah. Mačiau, jisai norėjo padaryti miksą tarp futbolo ir krepšinio, kaip aš sakiau. Labai aukštai kamuolys skriejo. Nuo 86 gal? Nuo 86 fūra? Nu, Ir kur vyks čempionatas? Meksikoje, Amerikoje, Kanadoje. Nu, už ką pats irgi? Nu, už Argentiną būdavo. Super mama! Kad nereikėjo taisyti. O aš galvoju, kur žiūri. Nežiūrėdamas. Galvoju pradžiai, kad žvairas, bet pasirodysi kitus vartus mušė. O, jie juda, jie patys juda, jie patys. Where are you from, my friend? Bangladesh. Who are usually Bangladeshians supporting in football? Mostly, like from my childhood, I've been watching. Mostly, it's about there's a huge fight between like either Brazil or Argentina. Kad tik turėjom labai juokingą įvykį, mes palikom, va ten, va žiūrėkit, šokolado dėžę. Ir norit parodysiu, kaip, va grinai atkartosiu. Ir va taip, supranti, ir imat intervą, ir aš žiūriu, galvoju, bilemba, nusuktumėt kamerą, tu niekad nepasakysi, kad toks žmogus galėtų pavogti šokoladą. Normalus, su pukavičioku, ilgesni plaukai, auskariukai, tvarkingas žmogus. O vat kiti žiūri į tokius, va, kaip mes, va čia tai vagiai. Shame on you. Football World Cup, do you know something about it? Nerozumiem, apie mūvį. Oh, you don't speak English. Sorry, I don't speak Polish. Ne, nu aš tolerantiškas, tu špėti užsieniečiai. Domitės futbolu? Trumpą challenge-uką. Aš vardinsiu 5 šalis, reikės pasakyti, ar ta šalis dalyvauja pasaulio čempionate ar ne. Elementaru. Bet čia spėlioj, gali spėlioj. Pabijojo žmogus sufeilinti, o taigi nieks nevertina, niekam neįdomu, koks skirtumas, kiek žinai, kiek nežinai. Svarbu, kad linksma būtų, o dabar čia traukinys reikia trauktis iš kelio. I'm not allowed because my chef doesn't know that I'm in Lithuania. Oh, you are at the work now? Okay, we're gonna definitely put it on YouTube. Maybe it was on weekend. Nobody knows when it was filmed. Curacao. It's qualified. Oh, so you know something about football. Italy. Italy isn't qualified. Okay, Norway. Norway is qualified. Uzbekistan. Can I call my joker? Is qualified. Yes. And Poland. Are you from Poland? No, my parents are from Poland. So are Poland in World Cup or no? No. So Robert Lewandowski is gonna watch it by the TV. Yes. Who do you think will win? Oh, so you're taking interview from me? no. I think that Netherlands gonna win. I think so too.
I think Really? either Netherlands or Portugal. I don't need to ask Ronaldo or Messi. Neymar, who is the GOAT. Neymar? Neymar's the GOAT. No, Neymar is GOAT in acting, but I'm talking about football. If we talk about football, I would say Messi. But like when you see it from a talent standpoint, then I would say Neymar. Poland. Can I ask you some questions about football? Do you know the FIFA World Cup is coming soon? Yes. Football. Where are you from? Greece. I just been in Greece, in Athens, in EuroLeague Final Four in the basketball. But Greece came to me. I will say 5 countries, and you will have to guess. Is this country will play in World Cup? Italy. Italy. is Italy, gonna play? yes. No, they're gonna miss Poland. Yes. They're not gonna play. Don't play. Poland is good. They have Lewandowski, but they're not gonna play. Uzbekistan. No. Yes. Yes. 0 out of 3 so far. Curacao. Curacao is the small island in Caribbean island. Yes. Yes, they're gonna play. And Norway. Norway, yes. Yes, they're gonna play. They have Haaland. Who's gonna win the World Cup? Argentina, I like it. Maybe they win. Okay, Ronaldo or Messi? Messi. Messi? Yes. Futbolo čempionato linksmybių traukinys. Gal važiuojam jau? Mes į Meksiką. Visiems linkėjimai, o mes sėdami traukinį Važiuojam į pergalių šalį. Pergalių šalis. Tranzuojam. Aš žemės esu tranzavęs traukinį.